Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फाटले 6 महिने कोविड पातळसावन 8 ते 10 वरां पीपीई किट घालून काम करपी दोतोरांक आता अकोमोडेशन मेळचें ना म्हण सरकारी फर्मान. मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ESIच्या रेजिडेंट डॉक्टरांची कोविड वैजकीय सेवा बंद जाल्ल्यान जमा. थंयची निवासी वेवस्था खाली करूंक लायिल्ल्यान चडशे दोतोर फुर्योज जावन परत आशिल्ले तशे GMC ड्युटेर. आता आमचे जे डॉक्टर्स आसात ते 24 वरां थंय काम करतात. हांच्यान मडगांव किंवा खंयच्याय हॉस्पिटलान वचपाची वेळ 1 वर. सो ह्या 1 वराच्या ट्रान्झिटान आमी एमर्जन्सी मॅनेज करपाक शकपाना. आमचे सगळे डॉक्टर ज्युनियर आनी सिनियर 8 ते 12 वरां PPE घालून काम करतात आनी ताजे नंतर इतली व्हडली जर्नी सदां करपाची शक्यता ना. हे सगळे आमचे प्रॉब्लम्स आमी आमच्या डिना कडेन आनी गव्हर्मेंटा फुडें मांडिल्ले. आमी हेंय सांगिल्लें की आमचो इशू सपोज रिजॉल्व जावं ना जाल्यार जे डॉक्टर्स आसात ते ESI आनी कोविडा मदीं ते सगळे डॉक्टर्स आपली सर्विसीस थंयच्यान विड्रॉ करतले आनी परत GMCन आपल्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्सान जॉयन जातले वेर दे आर सपोज टू वर्क. नाव द थिंग इज as of today, the residents who are posted there in ESI and South Goa District Hospital have been told that they will have to be paid for their accommodation, and we do not agree to this proposition at any cost. So as we had informed before, the GARD has withdrawn all its residents posted there from 2 PM today. We just now had a meeting with the administration. They have assured us verbally that this issue will be resolved, but we stand firm on our stand. Whatever it is, we want a written assurance that till the time the doctors are posted in all these COVID hospitals, they should be assured a single accommodation, decent stay. Until we get our demands, we are not joining back services in ESI and South Goa District Hospital. All those doctors have been called back and they have immediately resumed their duties in their respective departments. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता दोतोर संपार बी काय ना, डिनाकडे आपूण उलयला. त्यांचा फक्त राहण्याचा विषय होता. मी डीनचं बोलणं झालं त्यांच्याशी, संपलं नाही.